دنباش تماشاvan هجا لحيشت قانون دا ريفبريا أسد هلوشيا لسوريا بشتي 16 سال جالوزي روشاكي نو دركت لباكور رجلات سوريا جي ريفبريا خسارة باكور رجلات سوريا انسياتيفا كنوش بو چارە سەرکردنا ئالوزیە سووریە پێشکەش کرد. Vî çarçoveyê de danûstanên rêveberiya xasar bi hêzên Rojavayî re û bi hêzên Erebî re ya da ku vî alûzî bê çareserkirin her wiha danûstanên rêveberiya xasar ya di hundir herêmê de bi kesayetên kesîmên cuda cuda re çibûn. Her wiha êrişên dewleta dagirkera a Tirk li ser herêma Tişrînê taybet bendava Tişrînê û pira Qereq Wezaqê û dagirkeriya li ser Minbicê çêbû û li ser Tirifat çêbûyî Armancên dewleta Tirk ya vê êrişa çi ne? Armancên wan ê demkî û ê stratejîk. Dewlet Tirk bi vê êrişa çi dixwaze pêş bixe? Di heman demê de di eniya jin de tekuşînekî pir mezin meşiya jinên Sûrî ya di hundir Sûriyê de û yê li dervê Sûriye helwestên û nerazîbûnên xwe li hember pratîkên Heyê Tehrîr Şam dan nîşandan. Di vî çarçoveyê de xebatên rêveberiya xasar û xebatên eniya jin tekuşîna jin çibûn? Em ê giştî vî mijara ji hevseroka desteya rêveberiya xasar a Bakur Rojhilatê Sûriye Birêz Evîn Swêd re nîqaş bikin. Birêz Evîn destpêkên bixêrat. Gelek spas. Bixêrat. Sağ ol. Em ji mijarê destpêkê de werin. Yani di heştî mehê de rêveberiya Esed hilweşiya û wan jî dişopînin gelek serdan çêbûn, gelek daxînî ji derve de derketin. Ji hundir de jî helwestên cuda cuda hebûn. Giştî piştî heştê kanûnê û heya roja îro rewşa heyî û çawa dinirxîn. بله gelek spas vam kirin mêvanê xwe. Yani niha heştê kanûnê êdî divê rojeke dîrokî ji bo tevahiya Sûriye. Bi salaya rewşa ku hatiye jiyankirin di Sûriyê de talankirina Sûrî bi milyona insan koçberin îro revandin kuştin kesên wendayî di Sûriyê de gelek zêde ne. Birînên Sûriye gelek zêde ne ê ku rastî jî yek ji dermanê wê ew bû ku ev rejîm hilweşe û li şûna wê êdî sîstemeke demokratîk werê avakirin ku hem hêvî bide Sûriye hem jî Sûrî bikaribin van birînê xwe derman bikin bi destê xwe. Niha ya ku tê xuyakirin wekî tabloya giştî di hundirê Sûriyê de ew e di heştê kanûnê de yanî kêfxweşî hebû hem jî asteke gelek bilind a moral bilind bû di hundirê Sûriyê de ji ber ku demeke dirêj bû rewşa Sûrî êdî hatibû ji bîrkirin heta astekê êdî li şûna wê de şerê Ukrayna û Rûsya hebû li şûna wê de mijarê Xeza û Hemas û her wekî din hebû bo wê jî Sûriya yani heta astekê hêvî qut kiribûn ku êdî Sûrî hate ji bîrkirin û ew rejîm hetayê wê li ser qirka xelkê Sûrî bimêne û ew kiryar wê dewam bikin. Niha êdî ew rejîm çû lê li şûna wê çi tê avakirin ew niha ji bo Sûriya giring e. Di dema destpêkê de binêrîna me de serxweşiyeke gelek mezin hebû di hundirê Sûriyê de nefhêmkirin hebû tenê hêvî yan jî heskirina got ev rejîm helweşe ew hebû lê jê şûn de êdî rojane wê rewşa Sûriya nû kete nîqaşê de û wê zelal bê ji bo tevahiya Sûriya de. Em gereke wê jî ji bîr nekin ha xelkê Sûrî ê berî 2011 de gelek cuda ne ji xelkê Sûrî ê ku di nava vê şoreşê de jiyan kirine ê ku hemû yanî çavê wa bel bûye ji bo Sûriyeke nû gereke çawa bê pirsgirêkê got hundirê Sûriyê de hebûn wê ev pirsgirêk çawa werine çareserkirin bi çi şeklî yanî ev hemû dibe mijarê nîqaşê di hundirê Sûriyê de. Hem jî wekî rêveberiya xweser ya ku hate avakirin di Bakur Rojhilatê Sûrî de di 2014 de heta roja îro ev rêveberî ser kîjan esasî hatibû avakirin wekî esas yani wekî zemîna ku hatiye avakirin li serê biratiya gelan çima çêbûye îro ji bo Sûriya ku niha tê jiyankirin di hundirê herêmê dîn de cudahiya wê çi ye wê mînakeke çawa bê ji bo tevahiya Sûriye yanî binêrîna me de wê di nava yanî vê yanî niha di vê heyamê de hin zêdetir wê xwe derxê pêş.
يعني بقشتي ترافيكا كجلك ما ظن هاي راسة هندري شاميدا جلك نقاش تينا كرن لي قاسي قوتي ديتن نها هي در زيادتر نقاش تكرن لي وكي سوري هزن ديمقراط كسايتن كو دنابا بشورش دا خودي جهبون خودي اركوميسيون بون خودي كدبون او نقاشن بفي شكلي ام دبينن هين كيما بهيفياكو و اف نقاشين زيادتر ددم بيشا خبدنا بيش بله گرتشی در کتنی تایبت هرمن بن سروریا هاي التحرير الشام ده نرازبون برمزن هيا بقناعته ودا يعني اف راوش شدة نشاندان يعني راسيجي هاي التحرير الشام آمده او قابستوي هيك ولا تكريفة بفي منطقة امي سوريا ونگر راوش خايبري يعني اگر وری بیرا دناف داخل يعني خودم اف وکی مترسی آنی بو سر زمان جیان جی هیویا کو راستی جی او کریارن کو سوریا جیان کری جاره قدیم خود دوباره نکن مجه درس گرت به ما تجربه جی درخست به يعني ياكو سوري اساس اني في آسته كو ايرو بمليون انسان هم كشتي هنا هم ونضا هنا هم رواندي هنا هم دروي سوري هنا اف حمو جبر شكل ريفبرنا سوريا يك تكاليبو ياكو زنجينيا سوري نديت يا اف زمينا زنجينيا شخورا نكريا وكي نقطة كهزيك وبكار بي سوري بكي ولاتكي بيشكتي ديمقراط دا عدالات وكهفي وطيبت بيشنكتيا جنتي ده هبي نها اگر راستيجي اگر امش تجربه خو درس نگرن اگر ام جارك دي بخوازن سوري تكالي بريفا ببن ام جارك دي زنجينيه نبينن جه بيك هاتايا جه بارتين سياسينا جه اولو باوريد هندرو سوري دهنا طائفه قد سوري دهنا طيبت رول مسيونا جني كو جنا سوريا كو راستي دكاري رولو مسيونا كجلك جرينج هندرو آواکرنا سوریانو دا اگر حمونه دیتن هلبت يعني مخابن مغي مطرسيهن زيدا بنكو روشا سوري بر بآلوزيه كا نوفا هريكو و قرباني و جاري بشكل كي كود نافخويي و مطرسيها بإيدي قد هندر سوري دا چه ببه يعني اون دبيجن بروشه هي ببراتيكا هي السياسات اكونها شام دمشينه وسوريا يعني نل بند پیش کتنن ارینی به يعني وكي ما قلتين ها شخص چونو هاتنن دروا گرنگ به راستيجي شاندين كو ايرو تينا شامي گلك اريني هم داخویانی تینا داین جبوی کو هر کس سوری بحمو آلیه خواه دنوا سوریا پیشروش دا جه خواه بگیره يعني برنگی ارینی ام دنرخینن وان داخویانیا وان هلوستین حمو آلیین کو تینا شامی ایرو لی او گرکه ببی پراتیک ایدی دماكو ام بحثا افاكرنا سوري تكند بيكو نسر يك آلي بي نسر يك فكر بي سر يك نيرين بي دبيكو هركز جهي خود ناف دا بگري نها سوري راستي جي گلك جيان کرن دناف سالين بوري دا مجبور دست بي بكن كو هفدو گهدار بكن هفدو فين بكن هفدو ناس بكن حتى كو تو هري افاكرنا سوريا كانو دبيكو هركز جهي خوتي دا بگري هركز برنگي خوا بنيريني خوا چاوا كود هريما باكروجلات سوريا دا او خبات هاتا دست بكرن د 2011 12 شوندا دبيكو تبعية سوريا دا دست بكي وام دكارن وكي خلق باكروجلات سوري وكي ريفابريا خسر ام دكارن و بشنكتي بكن تبعية سوريا دا دندر سوري دا گلك ناراضي بون هبون للساحل جي لباشوري سوريا جي شبيكاتاي علوي جالي درزيا دا دناوا في بيواجوي دا تدانستان وان واره هبون داخازه دستك یا دا تشوازه دانستانک وانا واره هبو جبر هر کس وی دمه دا بری خدا با کروجلات سوریه دا ریوبریا خسر يعني وكي قوما قوتين ها چاوا بلكي دست بيكا آواكرنا ريوبريا خسر دا هناك مجارين كو ريوبريا خسر دا آواكرن گلك جار بلكي نهات بفهم کرن
جحمو آلیاوا گلو چما ما گوت براتیا گلا ما دسپیکی او بانکریا جبر کو راستی جی هندره روشلاتا ناویندا سیاست که هفدو پارچه کرنه و هفدو نقبول کرنه لسر تیمه شاندن جبر کو تبرانبری وی سیاستی تکوشین بکه دبی کو یه تجی فکره کی تهبی دناوا سوریه دا يعني چاوا نهاد سوریه دا ایدی هدی مشهد سوری زلال دبی بچه شکلی سوری مطرسی زیده دبی هندره سوریه دا هلبت مشهدات هندره با کرجلات سوری ده هین زیده تر زلال دبی جبر او امبارگو گل سر و هرمی هبو ده همو آلیا دا تایبت دوکی پروژه کو هی هاتی اواکرند هندره با کرجلات سوری دا ایدی او امبارگو نمایا برواجی و ایدی با کرجلات سوری هین زیده تر يعني او جروسك برقاندنا جو هي دبي هرمه دا زيادة تر دبي جو هركس كاري ببيني تكليما هر هبون بخلك السويد راجي هبون خلك ساحل سوري راجي هبون خلك حلب وشام وهر وكدن يعني تكليما جروجا كمين عشورة بهايا ام دخازن دنجي خو بگه هنوا حمو شرط مرجان دا ريفابريا خسر خودي انسياتيف بو انسياتيفكا اگر وري بيراوا دحجدين سنه 2023 دا كو جبوي تواهيا سوريا بو نجبو يك آلي بو جبوي وي از دبجم ناسكرنا سوريا جبوي ريفابريا خسر هيا نها هين زيادة تر دبي و براتيكا ريفابريا خسريا صار عرضي دهليكو هم سوري هم خلکن دروی سوری جی باوری بدنا في پروژه کو اف پروژه راستی جی کاری به چروسکه که هیویه جبوی تواهی خلکه تکلیما و چاوا تاجیدار بن دماکو سیستما که خبری و برنه یاد هندوری سوری دا کو نناوندی به گو سوریه که دموکراتیک وری آوا کرن هر چقاسن ها يعني إشارتين أريني هندرة سوريا دنينا لي أو مجارة تكوشينة كو هركس جماع كو دبيجه خود نابا بيتا كوشينة دبقري حتى جو أف سيستما نانافندي وديمقراطي كوري أفاكرن. بريه الواشين الرجيم أساسا سياسات الدار دهندر داش خطابك بروها بزانبون ده تكن وكو إشته ريفابريا خسر جودا خازية سوري دخازة لد دم داودا طيبت بشه الواشين أسد أفدان همان کارم بیشتر جورته رابون و چدن يعني چدن دیار کرد. يعني نها دعالية شر طيبة ده سر هريمة بكروجلات السوري ده سر سياسة جود هاتا كرن سر بروجاوي جلق زيادة بو نناس كرن نفهم كرن يعني أجر تو هزن سياسي روبرو تو نقاش نكي تو هلوستي خانه زمان دبيكو داليه راغهاندنه داليه داخيانيه دبيكو قالك جار تيري نكي داليه شري طيبه دبيكو يعني بهستر بي خورتر بي جبي ويجي يعني هر چقاس نهاری ببریا خسر دحمو داخیانی خدا دحمو هلوستی خدا گوتیه کو کسنگو هری زده جبوی پاراستنا خاک سوری جبوی پاراستنا سیادت سوری جبوی پاراستنا سینورن سوری اساس خلک به هرم هکرنا او هرم اگر اولاد به هرم شر داعش نکربانه اگر اولاد به هرم البرخانه دبانه برانبری داگر کریا دولت ترک شخوا پروژه و پلان دولت ترک گلک دیاره میثاق ملیکو هرم حمود که بن سروریا دولت ترک ده نها اف بنارینا من هین بهتر زلال دبیج به خلک سوری او مجا قول هاتي تشكرن دردور ريفابريا خسر هدي زلال دبي هين زدتر امتنا ديتن امتنا بهيستن يعني اف جبوي وجي يعني ايدي تنما كاري بيج جبركو بشتي هلوشيني هري دسبيك ايكو هلوستا خو دیار کرد برانبری تواهی سوریه او به پرسیاری را کرن به انسیاتیوا ريفابريا خسر ما هلوستا خو ما يعني زلال ما آنی زمان همجی آلا کو حتی قبول کرن د تواهی سوریه د وکا آلا استقلاله ريفابريا خسر برنگکی فرمی گوت جبركو امجي بشكي سورينا ام ايدي آلا خو ام قبول دكن ام حمو سازي خو رادكن قالك اجراءات مي سر عرضيجي هبون برانبري
امبارگو کو رژیم سوری در دور هریما ما چه کربون يعني وكي جمركا قد نافرا هن هريما دهبو أو جهات راكرن يعني أو يكيتيا خاكا السوري هن زدتر بشتي هلوشينا رجيمي هن بهتر قاون براتيكي سر عرضه وكي ربابريا خسر آني سر زمان وأف جالية سوريا و يعني تيديتن و جهة ريزيجي بله وبحثي انك دانستانه هندرين كرن وبحثي انسياتيفا خاجي كر دوی چارچوبه دا يعني خباتن وي دانستانه وي بهزن درب تایبەت وڵاتن عربی بەریەکەم پرسا وڵاتن ڕۆژەوەی بکەن دانوستانێک وا چێ بوو ئەو چاوە نێز دەبن يعني ام راستي وكي ريفابريا خسر ام قالك ريز ددنا هالوستن ولاتن عربي يعني ولاتن جيراني در دور ما يكو بريان هاخد انسياتيف جبوي سوري يعني هن خالن كو جبوي رژیم ودمي دماكو ديار كرن جبوي كو سوري جارك دي وغير حاضينا خوي عربي وسوري جناف لبي دولتا ترك يعني جي داگر كريا جو هاي خلاص بكن وخلك سوري كاربن جارك دي برنجك اولى وغرنا ولاتي خلي مخابن ودمي رژیم قبول نكرو بيكنا اني نكاري بوشي بيك بيني نها دولة عربية يعني بلكي جنافا تواهي هلوستن جوهي هلوستي واجلك ديارن زلالن جبوي درخستنا خلك السوري جبي إيشا جوهي يعني جبي زحمتيا جوهي جلك دسي آلكارية دريشتكن خطابين جلك أريني جبوي تواهي بكاتين سوري دنابا أفكرنا سوريانو دجي خو بقرن جلك زلال خطابات دبيشن أمجي يعني تشاوا بري هالوشيني هر وهر تيكليه مهبون خاصك مهبون جو رول مسيونا خا بقرن هاجي ام جويره قالك فكرينا برنجكي قالك اريني ام نيزي وان هالوستاد بن وراستا يعني وكي تيكلي هنا خرد بن ام دخازن هين زادت خرتر ببه وهزن روجافاي يعني هزن روجاوایی يعني چاوا تکلیما پشتی يعني دناور رزگار کرنا باجار کوبانه دمو کون زانن دست بکری و حتی روجایی رو يعني هم داليه كده ام شريك هوي تكوشينا كينا هم جي دنابا سالم بوريدا خدي يعني جهة وهبو دنابا باكروجلاتي سوري داكو هم ناس دكن هم كسين كولفر كار دكن برنجكي چاوا لسر عرضي بيوانن تواهيا ناو مروفي بيكتينن همو بيكاتا بهفرا كار دكن إرادة في خلقي چاوا دبي بريار أو بريار چاوا بيكتين كما سيه هاي ما بهفرا نقاش تكر يعني نقطة هزي ايكو هاي ما بهفرا نقاش تكر چاوا باشتر ببي يعني ام دخوازن نريني تواهي ولاتن كو وكي دوست خود بينن ام دخوازن نرين بقرن وما دقر تجي انها هين زدتر او يعني چاوان ها سوريا دته ديتن كو ريبابريا خسر يانجي خلق باكروجلات السوري يهري هفگرتينا يهري پاراسنا سوري دكن يهري دكارن رنگین بون و زنگینیا سوری تمثیل بکن او همو آلیا و ایروته دیتن و سروی اساسی تکلیتنا آوا کرن و جبوی پاراستنا هبونا هر بکاته که هر رنگ که دهندری سوریانو دا او جو خودی هلوستنا گلک باشنش بله هر زیاده دوی دمه دا بالا انسان دکشینه هرچقاس لسوریه جی نرازی بون درکتن لی هر پیش بی نرازی بونا جنان بون لباكور روجلات سوري شيء ورهابو شخا شورش باكور روجلات سوري وك شورش جنيتين ناس كرن دانستانه و بأنية جنرا هم دهندر سوري دا دهندر باكور روجلات سوريا دچا آستيدانا وخباتن وي دم پیش يعني جبو افتكوشين دهازي دا تربرفره بريخسن كريبه ويتشبه يعني راستيك هي انها دما هلوشينا رژیمه دبیکو ای هری دست بک برای خدایا يعني پایتختی و هم تکلی خوی هی دوام کرن تکلینو آوا کرن او جنبو او راستیه که يعني دعالیه خدا هفدو ناس کرن بریا
هلوشینا رژیمی هفدو ناس کرن به هفره کار کرن آوا کرنا یکیتیا جنا او هبو بریا هلوشینا رژیمی نها هین زیادتر نها تتکوی روشکا ایدی پراتیکه ده اینو او یکیتیا گوتا آوا کری او فکری گوتا پاروت کری جبها گوتا چیت کری بجناره تچاول سر عرضه ایدی بکه هز و به هزه گوهرتن چه که یان جیته برنگه که جرنگات هبونا خفرز بکه سر یا هید هندری سوریه ده یعنی کریارن کو هاتنا دسپیکه هاتنا یعنی هاتنا دراگ هندنه ده هاتا گوتن یعنی جی هاتا پروا کرن راستی جی نکریارن کو هیویه جنا مزن بک یعنی جی مورال جنا خوش بکید هندری سوریه ده بوی یعنی جن راستی جی ده همو باجاران ده خودی هلوست بون نها ایما ام هنک جدانن ها یما هم سازیه ما رخصتنه ما ده هر دلیده هبونا جن هيا خبري خصن كريا دما كنت تبيجري خصن دواتايا هيز دواتايا كو او دكاري گوهرتن چه بگه يعني بيك دنج رخصتنا جند هندري باكروجلات سوري دا بهزار جن و دا كمان قادا هم البرامبري نحقي يانجي ये कोते फर्ज करन ई रोसर जना वकी लहिए के जन कार्य बहर के हम जी वकी पोजिशना का राशि जी डेमोक्रेसी गोसुर जंद कार्य बके धंदरे सूर्य दा नहा रास्तिया के धंदरे सूर्य दा रास्तिया को जन سیستم که خوی گلک دموکرات آوا کریا دحمو مفاصله جیان دا جن خودی رول و مسیونه هم جی خودی بریاره هری يعني وكي دسكفتين مظند هندوري بشورشه دا سيستما هفسروكاتية يعني إيرو شكومين بقرا حتى آستا ريفابريا باكروجلاتي سوري هركس دناوا سيستما هفسروكاتي دا جنومير بهفرا كار دكن جنومير بهفدورا نقاش دكن بهفدورا بريار دقرن بهفدورا وي بريار دكنا براتيكي دا نباشيه وي رخنا داين ددن يعني جي باشياوي سربا زيدا دكن افهمو بهفرا تيكرن نها آستاگو ایرو جنته ده هی ایده توی بین آستاگو تبیجی جنومیر گرکش هفدو جدا رونن يعني او جنا 1000 سال دوا گرینه پاشتا و بنارینا من وی جنوی قبول نکند هندروی سوریه دا يعني نقبول کرنا جند ناوا سوريانو دا يعني جهنا داينا جند هندوري سوريانو دا ويني قبول كرن وأف دنگ وكيكو تيديتن هن زدتر بلندبن و أف وقتك جلك مناسبة كو جنيا كتياخا ياكو دس بكربون أوا كربون هن زدتر بهز بكن هن زدتر رخصتني بكن يعني ده هندوري باكورجلات السوري دا إيرو رخصتن هنا ليه دباجار دي دا رژیمی يعني حتى رجا ایرو درفت نده گویجن خبری خستن بکد بیکو کسایت هبن لی به هزار جن نکارن ورن جمع هفته هندوری هریمی دیده اف چاوا ام کاربن خبگ هنا هف وکی جن ام چاوا کاربن وان تجربه خب هفره پار و بکن ام کاربن به هفره گوهرتنا کوتی خواستن چه بکن برانبری کریارن گونهاتین جیان کرن هندوری سوریه ده اف گله گرینگا و جند کیشینها ممکنه دمی پیش در باکر رجلت سوریه یعنی به بجیه کی کو هزاران جن سوری شبکاتین جدا جدا نویدا یعنی رخصتنه که یا دا آواهیه که جنن یه سوری توهی نفخدا همیز بکه چه به يعني أساس هيا يعني إمام وكم قوتي يعني قالك قاف هاتنا آبيتن هندري باكروجلات سوري دبي قوي دمي ند هاتا فهم كرن يعني رخصتنين جنين وكي كونغراستار هبون وكي يكتياجني سوريان هبون وكي زنوبيا هبو بشترا جبوي يعني وكي جبكو أفدنج حمو ببنا يك دهندري باكروجلات السوري ده مجلس جنيا باكروجلات السوري هبو ليه صار أستا سوري تبي مجلس جنين سوري هبو كوتي ده جنين حمو بيكاتيا أو جنين حمو رنجا دهندري سوري ده هبو إنها جبركو دعالية ديدة دعالية كو رجيم حاكم بو قالك جارة أفكار دهاتا طبساندن يعني مجال ندهاتا داين إنها أو درفت
ایدی چه بو یکو جند مجلس جنی سوری دا یان جی وکی مکتبا جند هندره مساده دا دنگی خوا بگهنی خبر خستن بگه او درفت هيا و بالعكس يعني نهاج هر وقتی زیاده تر درفت هيا و احتیاج هيا کو او خبر خستن بگه هین زیاده تر کار بگو جنا حماس بگه. بله. دمه داوی داشی تایبت یعنی گشتی باکو روجلات سوریه ایریش هبون گف هبون هوالدن تبلهوی چکرن هبون و هینا جی دوام دکن فقط تایبت لهره من راقا طابقه دیرازوری دا اول پیش بون تایبت بجم به ایریشن سرمون بجه و پرا قرا قوزاقی و بنداوی تشرین دا وی درناجه یعنی راقا تایبت خاصن هنک تبلهوی چه بکن اجبوری و برنا وی هریما دم پیش دا شکلی ری و برنا و داره پیلان واده های دروجه و واده های افتش برچاوارا بین درباس کرنیا دا به گلی الودر را نقاش بمشاندن يعني يا راستي او نقاش هاتنا مشاندن اساس او كار هاتيه كرن نها وكي من قوتي هلوشينا رژیم تباهي سوري كرا وكا كوسا كده قاسي روجه كي دروجه چاوا يعني وكي خونا كي قو تجاري كسي كي تخمينات كر بيك وري و بيك هات و او خونا قو بيك هات يجي بروجنا قالك يعني دما كي قالك كرتبو وقالك فجائي چه بو جبوي ويشي يعني هجاندنك د تواهي سوريا د چه بو او تشي قالك نورماله يعني خلق السوري شاهده كو هروج رژیم هلوش نبونه بكي جاريه كمينه رژیمك د هلوشه او قالك نورمال تديتن لي يا نا نورمال چبو دوي دمه دا دولتا ترك بريا هن دست خو خسكو دنابا به هريما مدا تبلهويه بكي انجي دنابا بكاتين كو بالصالاي بهفر جيان كن خسكو نارحتيه چه بكي يان طيبت دنابا كرد وعربا دا حساسية زيادة بكي كو ايدي وكي كو چاوا وكي كو وي بيكاتي اكثر حساب بيكاتي كي ويجبو خوا جبوي يعني جبوي هبونا خوا وتنا خوا بري خوا بدي جبوي چاره سري او تشتكي نراسته يعني جبوي ويجي قلق برفره نقاش هاتنا كرن بالتواهي خلكين فان هري مارا هم بروس بيارا بشيخ فان هري مارا هم ب عشيرة را هم بطيبت يعني به هرمي دا اش كومينا بگرج مجلسا بگرج خلكين قودنا با ربابريا خسر دوكا كارمان جهد گرن بهر كسي راحات نقاش كرن يعني او يكج بيلينكو هر ربابريا خسر راسي وهاتية اساس ربابريا خسر حتى هاي روشا ايرو قلك شكل إيريشا راسي وهاتيا نقبول كرن نرازيبون وكي هبون ربابريا خسر دولتا تر قالك زلال فيتكي يعني اوجي شكلك شكل إيريشي بوسر ربابريا خسر لي لاش ربابريا خسر قائمة لسر أساسك راس خدايا آوا كرن خلكي به هرمي بكردي خوا بعربي خوا بسرياني خوا إيروج هر وقتي زيادة تر إيدي في ربابريه احتياج دبينن قبول دكن دزانن كو مجار نا گوهرتنا رژیمایا مجار گوهرتنا ذهنیته مجار گوهرتنا سیستمین کو گرک دموکراتی تربن بوی ویجی هر کس ایرو دهندری با کرجلات سوری به نرینی خو حاضره به رخنی خو حاضره به هلوستی خو حاضره برنگ خو حاضره او وکا پیکاتبه او وکا پارتی سیاسی به او وکی جن به جوان به اولو باوری بن هر کس ایرو حاضره دناوا ربابریا خسریا با کرجلات سوری بوی ویجی او قص خودی درکتن هیا اگر ام ایرو برخدانیا با کرجلات سوری دا اگر ام ایرو شاهده وین اجبر کو هر کس خو خودی وید بینه يعني جبوكو بپاريزي اولادي خود دي بجاني خو پاراستنيت كي هر الكولان انا جبوكو في يعني جي اريشي بده سكناندن و يعني دنرينا مدى او بيل مشكانت مدر باسكر بله فقط ایرشن داگرکاری دوام دکن تایبت علی قرا قوزاقه و بنده تشرنه ارمانجا دولت ترک چه دمدري استراتيجيك قالوا تاني او هريمه لي بروجي كي برفره دولت ترك لدجوي هريمه هي
يعني قالك الزورا خلقي سوري باكر جراتي سوري دتشي أساس يعني إنها رژیمێک هەبوو بناوێ پاقشکردنا سووری ژێ رژیمێ یانجی ڕزگارکردنا سووری ژێ رژیمێ گەلک جارە ئەو عێریش چێت بوون لە ئیرۆ ئەو رژیم نینە ئیرۆ سووری تەواهی سووریەکە ئازادە حتا ئاستەکی ژبلی جهێنداگرکردی يعني إيرو أو كسنكو إيريشي هريما متكن بن كوجا نبي عجبا إيريشتكن أو تشاتينغو بونا يعني هم دوفك دولة تركيا كو إيريشي به هريما متكي أو راستيجي زوران سانا دتشي أو يكيا دوا دولة ترك نإيرو دولة ترك هرج دسبك دا پلان خو زلاج بو توهیه دنیای گوتیا من از دخوازم خون و خیال خوی میثاق ملی پیک بینم اون هاج وقته يعني هر چه فرصت هبو دولت ترک استقلال کریا باجار سوریش 2016 و وکی عزاز و جرابلس و مارع و 2018 عفرين 2019 سريكاني وغريسبي يعني كانجي فرصة ديتيا دولتا ترك داگر کریا خو زیده کریا دخوازه کو سروریا خوش به توهیه سوری زیده بکه وش به ویجی هری دسپه که خواست کو و سروریه بده نشاندن و برای خدانا شامه و برنگه کی گلک فرمي ونفرمي خواستنكو و مساج بدنا سوريا كو إيدي سروريا شاميجي دبن باسكي مدايا و يعني أف إيريشي بردوامية في تواهية يعني إيريشا كو دخواستكو في هرمي تواهي بكي بن داگر كريا خدا لي وكا قومانقوتي يعني انها خلق في هرمي جي راستيجي أستاك قلق بلنديا فهم كرني هي أستاك بلنديا قبول کردن ریوبریا خسر خودی درکتن ریوبریا خسر هم جی آزادی کو هاتیه جیان کردن دوی هریمه دا براتیا گلای کو هاتیه جیان کردن دوی هریمه دا افهمو شکل کی شکلا هر کس خودی له درد کوي يعني إيروج زاروك بپرسه حتى مزنا حتى كالا بيرو كالا هر کس دزانه کو إراداوي هم ریوبریا خسر هم جی هزن قصد پیشنگتیای پیجیا بویجی ایرو اگر ام شاهد هرکینا هزاران انسان جبوی بنداوا تشرینه او ود دیار کرن او هفگرتن و یکیتیا گوهاتی آوا کرن دنابرا خلک به هرمی و هزن عسكري ايكو ايرو باراستنت كي هردو آليج هف هز دگرن كو حتى رجا ايرو او برخدانيه كو راستيجي يعني او پر او بنداف كرنا ديرو كده و اف بردوامه ايريش بردوامه راستا لي برخدانيجي بردوامه ويا هري گرنگ او بله اف برخداني واجي قوت گرنگه اساسا متكرم بيجن اف برخداني بيلانا اساس دولت فاشت ترك جبو سر آخا باكرولت سوريا تماما پوچ كر يعني او راستيه جبوي ويشي اوقاس استا كيني اوقاس استا هدف گرتنا سويلان روجنماوانان يعني او كسي بري خود دنا بندا و ايرو الدردور وادخل نافا كونفوي خستن جبكو انسان بدنا ترساندن اساس او جبركو بدس درنا كويكو و بندا يعني داگر بكي يعني دس شروانا بگري بويشي اوقاسي بهوفيتي لددي برنگكي ترسونك السويلا ددي لروجنماوانا ددي بله او برخدان از جاره که دنجی بپرسم در بر برخدانش بر حد نهاج دوام دکه اساسا پوزیشن و کوریوبریا خسر یعنی چقاس دستک دوا دستی و خورد کرد دمون سر ماسرودن هندر داجی دیالوگ دکن در و داجی دیالوگ دکن اف برخدان دستک یک چوا در ریوبریا خسر يعني نتهني أبر خدانها هبونا قصدي وكي هيزكا يا هاري بري خسن كري يا هاري دهندرون سوريا دا آلية ريفبرنة دا آلية بيكانينا تعليمات دا يعني أو جهة قصدتين عسكرون دهندرون سوريا دا وهلبت يعني تو وكي سياسات وكي دبلوماسي تو نكاري كارو خباتي بكي أجر هيزكا تل سر عرضي بري خسن كري وبهيز نبي قصده ويدزانه وامجي ويدزانه ام هفدو تمام دكن ايرو هبونا قصده بپشتگیریا خلک و هرمیا و هبونا خلک و هرمه لسر خاکا خو اوقاس باصرار جبر کو دزانه کو هيزكا
کو دپارێزی حتا دقا تالیجی حدا دلوپا تالیا خوینێژی خودی دەردکەوێ vê xelkê ev mesaj ji her du aliyê ve hevdû temam dike û hêz dide hevdû û heta roja îro wekî rêveberiya Xweser eger ser biyaye eger îro wekî nemûneyê herî xurt û baş û demokrat di hundirê Sûriyê de heye ji ber ku ev hevdû temamkirin di nava her du aliya de heye û dixwazim wê jî bêjim yanî eger îro نقاش چه دبه جبوی چینا شامه جبوی هن وکی دی گوتا گوتنا گوتن خلک و هرمه به کرد خو به عرب خو به سوریان خو دما کو شانده بری خو بده شامه و هر او حاضری هبه و لپشتوا چیا هبه او جی قصده بله yani ممکنه و ندوره دم پیشتا چه ببه هلبت گرک چه ببه اگر چه نبه راستاش بر يعني ام خلک سوری اکو ما جبوی یکرزیا سوری جبوی دموکرات کرنا سوری جبوی هبونا سوری وکی وڵاتێکی گۆجهێکی استراتژیک هەیە یعنی هەم باژارên herî kevnar di dinyayê de Sûrî de hene mozayîka gelek xweşik ji pêkhateya û باwerî û tewaifa heye ev hemû yani gerek em destê xwe vê biparêzin her çi qas hewildan hebe ku ev warê tepsandin yek reng çê bibe rengekî tarî çê bibe em ê nehêlin bilhekis ew rengbûnan ku di Bakur Jilatê Sûrî de heye dibe ku em wê belav bikin tevahiya Sûriyê de û rastiyek heye îro خلک Bakur Jilatê Sûrî rêveberiya Xweseriya Bakur Jilatê Sûrî hêzên qesedê wekî hêvîne ji bo tevahiya Sûriya em vê erkomisyona xwe baş dizanin û em ê xwedî derkevin. بله در نوا روشا هایی دا پیشکتن هایی روشا هایی نهال سر عرضه دا یعنی سوری سيناريو نجبو سوري احتمالات نجبو سوري بر و كده تشدم پیش دا يعني او برس قالك زحمتا ليه يما ام وكي يعني ام تشاوا ام تركيز بكن سر ام تخوازن ام جريكا ويب تركيز بكن يما جبوي سوريا كنانافندي جبوي سوريا كديمقراطيك جبوي سوريا كبرنجي هركس بنرين وإرادة وهبون وفينا خطي ذهبي أمي ويتا كوشين بكون أمي تجاريش سرين طوينة. بله از برسا خواهی داوی بکم دماما همه دکارم بیشم دقیقه يعني بروجي وي جبو دامي بيش وي هابن قالوا مثلا انسياتيفين وي انه يادا غافن انه دانستان وي انه جبو باكور رجلات سوريا جبو دارفا يعني داكو روش وبحسيكو كيركو اشتنا زلالية كايا جبو اف روش زلال ببا هناك روشا سوريا تك هوا غارانتي يعني سوريا راسيش دربا سيستما كديمقراط با غافن وي تشبن دامي بيش ده يعني هلبت نهائي ما براتيكا كمان صار عرضي هيا يعني تجربة ما يقلك ملزن هيا د خبري ببرني ده د حواندنا حمو رنگان ده د سيستما ديمقراطيكو شكومين حتى آستار ريبريا باكور جلاتي سوري هركز جهه خود ناو ده دگري دهبونا جنده پیشنگتیا جنده دهبونا جوانا ده دناو سيستما مده يعني افهمو براتيكا ما هي سر عرضي جبوي ويجي دماكو د سوري ده هناك مجار قومن هناك مجارين كوناينا قبول كرن نلقوري بيفانايا اما يعني هاري زده حساسيات عمل برامبري وهي وهلبت و برامبري ويجي همو انسياتيف هبه ودانوستاندن هبه وخورت كرنا يكيتياد هندري سوريا دجي هبه هف سروكا مجلس ريفبر ريفبريا خسر ابا كروجلات سوريا بريز افين سويد ام سباسيا ودكن ودمخاش بموافقتان قالك سباسر شبات بله تماشاوان هجا به ویاویم گشنه داویا برنامه خواب بمینند خیر و خاشیده